Tega soko ay nagmumulong botang. Wag biang ini pada itu gatel lo na. Dong patana na ya. Mohon doanya soko, malakas ang botang. Mga botang, botang, mga botang, telinga ko, botang, botang, telinga ko, botang, botang, ada lada tuh sana anak ayah, pak de, nata nata telinga, Oka jala tali wangi Joko, batik ka makai yang botang. Halo? Nih? Nah, aku tutup makai. Lo ke Joko. Halo? Halo? Nih? Aku tutup tak apa makai. Mandi segera telepon. Pak Joko tak boleh lo makai. Kita nalang makan mondi. Kalau ke mondi kita nalang makan. Mata, telinga na wasa. Kung dahil mga telinga terusan nih, sama jama tatapam. Mure. Waalaikumsalam. Mure. Waalaikumsalam. Mure. Waalaikumsalam. Ini dia kurang makan tak kata. Waalaikumsalam. Doa para tawe. Mau tak tahu apa? Lewu apa emang? Assalamualaikum, mau mondi? Tabe mure. Lo kawas malele. Untuk agak mana le mondi? Untuk acara 17 Agustus mure. Hah? Apa mondi? Acara 17? Nah laban nih. Lo tak boleh mau lu kan? Bos lapak dong anak-anak iya. Udah melo mereka di mure. Aja melok poluku, batatang bahasa itu mauku. Ini jadi aku bebe. Lu dari mana kalau mondi? Ketika makan botang, karena botang lala pisang. Tabe mure. Ega mau buru jokai. Dia bantu. Tabe permisi. Jadi dia mau bantu kamu nih? Bah, gua mure, bah. Hei, dia mau tuh penuh botang. Masa agam botang mure. Des nih, tiba-tiba tak apa pisang. Sampai daging mure. Kayaknya suci deh ya. Ketika makan mondi. Au, jadi makan mure. Piris padu. Pambotang. Watane, wae di sana. Peran mondi ya. Nasi mereka sana pokok. Lo nggak mati kade. Au, kue dibahas padu mure. Dia dulu leh. Jalok udah Joko. Pasti cuma pambotang. Mondi tak Halo. Halo, tiga kok. Tiga aku boleh. Joko mai, meja dah. Hah? Janda. Tiga. Beranin dulu logo. OTW. Yuk hati kok. Janda.
Ya Mondi, agak si malah bala-bala Joko, makarnya ke janda kue. Sini mure. Joko dramping janda. Dari dos sebut tuh. Mana kemana ke Mondi? Memang mure. Bukan yang petani. Mondi. 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 Oh Mondi. 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 Mondi, bukan di tangan, kan sedih sama na Joko. Aja kok. Mondi, bukan Mondi. Mondi. Ingat ye Joko. Agak melepas kan Mondi. Dia janda. Arla janda Joko. Indo logo. Logo. Agak masuk Mondi, masuk kak janda, anak darah he. Deh mure deh. Mau buang ka. Ay Joko sapa janda. Agak mana sih malam mondar kutu, nakam bota lo diakai. Apa desa di bawah aku Mondi. Pasal di lokal joli. Iko na makai. Joko mai. Maksud makin dulu apa dir kok. Sudah Joko. Belas lagi ya ambotan muka. Kamu nanya, bertanya-tanya, agak bisa ngeliat cukup lo. Aja namanya ke tanah Joko. Apa mulin temen remsin dulu. Nampu tua makko. Agak malam mondar mana tuh dah kutu, macam nama makan botang. Ayo Mondi. Kakak Mondi. Tak balik nih bebe. Iko tak balik Mondi. Iku tak balik. Iko. Iku. Topan anak-anak iya, malah sepo aku merasa sih. Sebaik telinga muka. Udah pet Joko. Dipaduk pakai Mondi. Ayo Mondi. Jangan tahu kita. Awat jum Joko. Jadi plan aja di Mondi pak pakai bangku kok. Gede kok. Agak mana iya? Agak mana jadi pokoknya? Joko mure. Enggak loh, gemuk kan? Udah ada anak-anak iya. Mati kasuh, ngurutun jantung pisahku. Iya Joko. Hei, ruk kemana pesedingnya harga gice dewasa itu melesai. Nih, sadar dan ramotang. Bisa sih emang gara-gara ikut main warung kamu. Akhirnya mure. Joko. Mondi, iko nama kusoi. Kau kamar dek, kau kaya. Sebabnya mende Joko. Jauh nih emang kasar-kasar Mondi. Jadi maka dia murid itu kembali di tempat. Awe. Wah, tidak. Dari aku kok kurang dah kayak aku tapa nih. Udah toka tuh. Katanya makan Mondi. Mau keselamatan anak botamu sorong luna. Ti teka pele mure. Kita kan tuh. Sedangkan lagu ri nyemu kita. Berarti peraka ki mure. Nang simita guri nyemu. Ada lo sembarang mau Mondi. Kau yang kere bisa tolong itu pelomu. Mulai misa pelok mure. Kaya pelok mau bulu. Aku rin na jarum. Hei Mondi, ambek kono. Ya kak, pasti ini sama Mondi. Coba ada nasi dia. Dong apa anak iya? Mari deh kok, ikan anak bedongo. Oke, ambotangnya. Nah, kau buat aja kok. Nah lepas kelapa aku. Dong, ngau timun nana. Kenya kelapa. Kepala lah bebe. Apa tuh jemo? Kepati ini Mondi. Nah, gitu dia mungkin melepas kak. Bejaku kita. Menjak dia ditinggal logo.
Cuma bujuku. Ini jagru kak. Masuk aneh lemon di sekolah fikir baja ya warna batakluk gue. Yo, seruntuki baja. Tik bangku 2. Mandi, dah kena apa tak kali eh. Mure. Dapia bahan ambotan of himpang. Kalau asli tanah. Nah, kemana mandi? Lo kemapi yang ambot tanah pengen kau mana wapi tanah pengen pangin? Mandi, aja bede. Berarti kalau kamu tang. Akan nih mure. Paya cona sedih noko. Jangan ke mandi. Kita pedang. Nagai. Nagam botara. Nasang ni. Nagai cegane. Hei, aja mau bicara poko. Ambota sana ye. Masa pura repat telon ambotan ne. Ajong kate bagwa ku bimbing golyam mekka. Kurangnya selet telur sapi bimbing. Tadang, purana selebat tulas sapi. Botan, cuek kurang anak Perihari nana ye. Perihari nana ye. Hei sedang, hei bimbing. Berarti kamu talok pun tuh. Ambotan telinga no we. Ajam tete ambotan, ngece itu nenek indok logo. Agama ada ki nek. Jemur hari bimbing. Lepepek itu. Sudah nih, matu jok nih. Sedang bedek ki, mesege nenek ambotang. Atu. Telala kakak laki, mana ke masalah botang? Pa mesege ki nek. Lo kan bimbing. Jaga kau masa kamu sege. Pere peladan anak iye. Buat si sekolah pangin andre ke perarang. Sedang mesege ladatan nenek ambotang. Iya mesege ladu. Sedang walaupun ada tabo puamu. Mau tena betul ikuti. Ti majawi ta. Perari nana ye, lo kemewa kasih jagru. Loka. Iko lato lato. Iko nenek. Iko pura kemana nyong. Iko pura ke cuci kunyongi. Sudah nih. Tolong. Sudah nih. Kena aneh kau nak jaga kak. Kurang mau pidang. Masih kumaga. Dang. Sudah nih, pedih. Jaga kok. Coba tanya ku anak-anak. Wewa kok. Tante tejok mureku deh tanah kuitai. Kami koro di bola ulang. Seminggu nih yang kena suasu. Meneng ke tante deh yang kena susu. Teto tutuan unu ulang. Dene lo mate. Hah, kencapa tuh tante? Pada nelok mate. Maka anu ulah lo kalau kemelingan ngoba supaya tetong. Ajan jo kedelinga ngoba tante. Di kepese bawang, langsung supaya tetong. Dikasih dimakan nih ulang. Paman ngoba ada lenronge. Ku mecidiki maketan nih tante lepak bawang nih mate tuh. Tumunggu memang ulang. Kau mati-mati ru, mandras tuh. Tenan nih tante, tuh memang apa otomatis? Tante, magam botang di renret aku indo logo. Boleh apa aja na? Betul, kayak gimana belang tak malasai. Ayah soal indo logo. Hanya bota betul, malasai. Lokati ke belang tak malasai. Ayo ulang, anak sa indo logo ye. Oh, bisa nih tante. Bola tuh malasa. Rumah sakit siapa? Macam kata tu lah. Macam apa tante Pak Manta Presiden kak? May ulang, berde nih, ngapure ka ko indo logo. Masuk boleh tante. Woi, mana kamu deko? Pege mana belang tak malasai. Sampai yang kena bolan ketona deno lekedo. Berarti itu na bolan tuh malasai.
Matu tante. Ega apa tak bawa lakon roh angkat tahun ada non leke do. Jewa lokasi malah asa. Nare-pere ka sedingeh. Ang rasisan na ko ang botang. Jauh nak sedikit ko kata masih nyawa nami tak kenal ko tu.